Спасибо, пришла, не могла сразу. Большое тебе спасибо. Bu zачем siz özünüzden kim biliyorsunuz? Biriniz özünüzden özümüzün. Это же от меня на здоровье. Серебро это здоровье. Bu зачем вы свое обменяетесь? Хочу. Раз так можно делать, если... Хочу, пусть будет. Пусть несет тебе здоровье. Меня 80 лет было. Живите столько тоже. И будьте здоровы. Такое удовольствие. Я вас несколько раз уже смотрела. Сегодня уже вообще особенно. Был бы полный съем, полный кассет, концерт такой. Оларға тілегім бар ие. Жырларыңыз менде көп қазір. Ой, рахмет, апа, сізге. Тыңлаймын. Какая прелесть. Прямо... Аллаға шүкір. Міне, рахмет. Рахмет, что ты Өзінің есть. yüzüğün birde de kuydu. Рахмет, что ты есть. Живи долго, живи. Радуй кішілерін сүйіндір. Семьяңда тыныштық болсын, балаларың бақытты болсын. Барыңызда тауфиқлы бақытты болыңыз. Амин, апа, рахмет. Міне, мен 84 яш. Мендік ераттан тұтар жырларын. Allah razı İsen kılığız uzak yaşayız. Rahmet apa. İsenlikte. Kilesi yılga şıraşkan çıkartıyor. Allah verse amin. Yaşar gayasın illa. İyi yani kızlar köpek. İşi o. 84 yıl yakayım. Davay bir yüzge kartla görüşebiz. Allah versin. Amin. Onları minde bulay sikirip yürüyor olmam. Amin. Vapşı. Kuşaksız kuşak. Kuşaksız. Rahmet. Apa isenlikte. Rahmet yolsun. Rahmet. Ой, я же тебя помню! Привет! Ты меня помнишь, нет? Помнишь? Мекемеля меня исемем? Ильсия Яткаровна. Что еще я пою? Что не спела сегодня Ильсия Яткаровна? Ильсия Яткаровна, вы не спели одну песню, называется «Беркошен Сентугель». Беркошен Сентугель. Sen şunu kütkenin de. Aya взяла и не спела. İtekke oturtup unuklar sesekte. Көңілнен бар назын аларға берсекте. Bir koşandık. Бәхетле булырга бер шам соң түгел. Өткендер маңайга буразына салса да, Yırakta, ufukta kalsa da, bir suyup yaşasın bu gönül. Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Өткендер маңайга Burazına solsa da, yaşlıklar yarakta, ufukta kalsa da, suyup yaşasın bu gönül. Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Kızım, küstüye kırmızısın indirsin ha. Кызымочкам, я же тебя помню, кызым. А помнишь, мы с сенің орамынамда рояль үстінде отырып сөйлешкен едік? Hatırlıyorsun mu kızım? Рахмет сеңе бек зор, еме? Давайте. Это правда жалкая пародия, но пародия на ваш любимый и фирменный Это букет. мой фирменный букет, вот рахмет сізге. Забыла на стол положили эту бальбу. Құлағысы шыға. Bu Neftekamsk. Neftekamsk. Kelip kuru bilen şeşkelerden başlangan idi.
O zakatikli. Nindi seçkeler güne bile gitmediler bugün bizge. Aranızlar bunda. İsteme konser. Nefsikamski lafı zaman. Ben o şeşkelerinin yarısını biraz maşına kapşak gitti. Da. Eytir sözlüğüz yatkarın. Әйтер сүзем Нефтекамский, әгәр дә берәр кашан әйткән булсалар, мин шулай 2 көн җыячаксың Нефтекамскийны дип. Мин ышанмаган булыр идем, чөнки беренче концертларга әллә 30 кеше килгән, әллә 27 шунда хәтерләмим инде. Акырып янып кайтып киткән идек без бу шәһәрдән кашандыр. Сез бик нык зурладыгыз. Рәхмәт.